to my channel. This is Pilochi Lagua Ibanez, the Amiga Vlogger. October 11, 2020 for the record. Medyo madugay-dugay pa gyud ang pagkakita gid ninyo aning pagka-vlog karon guys, kaya nagka-problema mi karon sa among internet. Kay burag sa among nadunggan 5 days pa daw nga wala mi internet. Kani mao ang PLDT Altera homebrew man ang amo ang internet. Munang apektado karon ang atong pag-upload sa atong video. So pasensya na mo guys kung matawd-tawran nga makita ni ninyo nga vlog. So sa pagkakaroon ni ami sa Philips, kay naalagi migi kuha nga ayuda. Dili na lang nako mentionan kung kinsay tag-iya sa maong ayuda. Daghan kaayong salamat. Pero sa pagkakaroon wala pa namo nakuha ang maong ayuda kay apektado lagi sa maong walay signal sa internet. Kay sa gawas man gikan, so maghulat-hulat pa mi nga tiksan. Okay ra untag dinhira sa dinhira sa Pilipinas gikan, pero sa gawas man, so mo ta maghulat-hulat pa mi og kanus ami tiksan. Pero okay ra. Basin siguro og maoki na ni ang PLDT signal. So maghulat-hulat lang ta. So sa pagkakaroon nakaokasyon mi paglaag diri sa Philips, diri sa ilang soccer field. Kuyog din ako si Amiga Edna, the Ed's Vlogger. So sa pagkakaroon, pwede man siguro na mo tangtangon among facial sugmas kay wa man kay tao. So nindot kayo ang palibot guys, pirabuyag sa pagkakaroon. Okay ra nga puwaso na ko ako ang face mask og facials kaya wala may tao. So mao lagi to ang nagka-problema karon ang linya sa PLDT. Maayo unta og masulbad na nila ang problema sa maong linya kay ugma magsugod na pud ang online class unsaon na lang. By the way guys, duol man ko karon sa ilang simbahan sa Patron Holy Cross. Og makita man siguro ninyo ang maong church naa sa akong luyog sa pagkakaron gali nagmisa. Asa na? Tuara ang naay misa karon sa Holy Cross Church. Og mao lagi to guys. Og pasilip ta mo gamay diri sa among silingan sa among baryo. Here guys, nindot kayo ang soccer field sa Philips, Camp Philips. Green kaayo ang mga sagbot. Wala man kayo pa ni siya na damage kay maulagi wala pay gitugot nga magdula dinhi tungod sa ato ang problema karon ang maong pandemya. So thankful kaayo mi nga nakabisita mi kadjot tungod lagi occasionally na ami tuyo diri. Nindot kaayo amo ang silingan nga baryo. Kinsa tong taga diri nga wala na nakaanhi dinhi taud-taud na mo ni karon ang og kato dito padung guys katong naay habal-habal or bao-bao padung to nga side padung sa dahilayan to dito dapit guys. Kato siya dito nga side. So nindot kayo ang panahon. Nindot ang panahon karon guys kay wala kayo nagpakita ang haring adlaw. Ana siya guys, mao na ang Holy Cross.
Mingaw naman, nagduyan-duyan diri guys. Mingaw kaayo ang lugar karon diri guys, kay talagsa rin tao ng musuroy din eh. O gamo lagi nang nako among giokasyonan nga mag duyan-duyan sa mi kay may tao. Naa pero pipila ra kay para pamilya. Ila lang siguro ng tempa. Ila lang siguro ang gilingaw ilang anak. Kami ray tao diri guys, ay makabalaka guys. Vera, Miguel. Hi! Hello! Balik-balikan na to atong mga kabataan, guys. Wala lagi eh. Hindi niya po. Hindot karon diri green kayo, guys, kay syempre ulan-ulan ba ya. Mabot bigyan pong panahon nga kuan ni diri kanang murag mga hulog ang dahon ba. Yeah. Naka-timing mi karon kay kuan man lagi. Green kayo ang mga dahon sa punuan, klaro kay ba nga kuan gyud siya. Makanindot sa atong mga atong paglantaw. Nindot bigay tan-awon guys ning natay green bitaw sa palibot guys kay burag makuha ng atong mga una ba ma-refresh, di ba guys? Kaya gitinuwa ito. Nag-picture mi guys. Picture ba na? Time pa, sige na. Budaya eh. Sige na. Ma-picture sa mi guys ha. Makita ra na ninyo niya. Karon guys ba, nakay gayon man lagi mi nga moanhi diri sa Philips, mingaw man. So pwede ra nako kusgon akong tingo guys. Hisgutan na tuod nato tong nahitabo ba sa amigo namo. Ang nahitabo sa iya kay bali iyang experience nga di mao. Kay mao lagi karon ng mga ginikanan nagkinahanglan man lagi og cellphone para sa ilang mga anak tungod sa online class. So intaw ang among amigo niadto siya sa usa ka department store didto sa Cagayan de Oro, part sa Cagayan de Oro. Karon kay nangyawat lagi siya. Nakasulod na lugar siya sa maong mall. Naay giduol sa iya usa ka tawo, gibaligyaan siya og usa ka unit, isa ka cellphone. So syempre, naaghat siya. Gicheck sa niya ang maong cellphone. So okay daw ang maong cellphone. Okay para sa mga nag-online class nga especially sa mga bata. So karon gihangyo niya nga ihatag na nimo sa ako og 3,000 kuhaon ako. So niingon ang tao nga, "Sir, dungagi lang pog 200 sir." So okay ra. So nahimong 3 karon deal na. Daw big hawiran na niya ang cellphone sa katong nagpalit. So dili pa sad ko sure kung iya ba dayon gihatag diretso ang maong kwarta nga 3 So pagtan-aw sa kong amigo sa cellphone niingon man siya nga naay password ang cellphone. So giigna niya ang maong tao nga kanang Brad. Wa isa nig password Brad. So ang nahitabo adto gihatag na sa akong amigo, sa among amigo ang maong 3,200. So karon kumpiyansa kaayo guys. Kay niingon man tong tao kay burag naa sila sa 4th floor sa maong mall. Niingon ang maong tao nga, "Brad, didto ra ta sa ubos, Brad." So ang nahitabo di ay maro kayo ang maong tao kay nangita siya higayon. Pag abot nila sa 2nd floor, ni karatil og dagan ang maong tao, dala ang kwarta nga 3,200 o ang maong cellphone. So maka-learn ta og lesson bahin ana. Sayang ang maong 3 nahanaw apil pagyud ang cellphone nga unta palituno niya. Imbis nang yawat ang akong amigo kay barato ra, nayawat siya. So bahin ani nga lesson, experience sa akong amigo, nakahatag yapon ni siya sa ato og lesson.
nga dili ta magpataka o dili ta magpadali-dali sa atong mga desisyon. Okay raman unta to guys kung wala sa unta niya gihatag ang maong kwarta. Kibali maniguro ta ba? Mahimo unta tang sigurista pod panagsa or ato na siyang ihabit sa atong tagsa-tagsa nga maniguro ta basta inana gali wala unta sa ato niya gihatag lagi ang maong kwarta. Before na unta ko na-open na niya ang password sa kato nga cellphone, aya dayon niya gihatag ang kwarta. So nahitabo naman. So ang atong buhaton nato ani kita karon nga nakatan-aw aning ako ang vlog karon nga kuan lang pud ni ako lang pud nang gi-share sa inyo kay basin pud og makatabang ning makahatag pog leksyon sa ato ang mao nga experience sa akong amigo sa iyang nahitabo nga dili mao. So mayon ta og makahatag ni ga kanang leksyon pod or lesson sa ato nga basin og kita pod ang makatagbo ng mga klase sa tao nga mga mangingilad og kung kita pod ang maka-experience pod ta ana simbako lang at least naa na tay idea kanang nay moduol sa ato na tao na magbaligya og inana nga mga unit unya burag maka-minus lugay ta sa maong presyo. Kung gusto gid ninyo or nato nga paliton ang kaunang mga klase sa mga cellphone or unsang mga kay nakabalo na gyud ta nga unsa baka na asa baka na nila nangakuha no. So pwede man sab siguro nga nakuha nila or naa siguroy mga tao pod nga magpatabang sa ila pagpabaligya sa mao nga gadget or wasad ta kabalo og basin mga kinawat dili lang pud ta maghukom sa tanan mga klase sa mga tawo nga inaana kay basin pod sad siguro og napoy tawo nga nagpatabang sa ila pagbaligya basin pod og maayo pod ang ilang pagpabaligya. So sa inaana nga sitwasyon guys pwede man to guys wala sa or dili sa nato ihatag ang maong kantidad burag presyo kibali sa maong mga unit nga gibaligya ng mga tao nga naa diya sa mga kilid-kilid bitaw nga burag walay kasigaruduhan. So in ana nga part guys pwede man siya pero maniguro ta aya na nato ihatag ang mao nga kwarta kung okay na ang tanan di ba guys in ana gyud ang atong buhaton pirmi. So in ana na gyud akong ma-share sa inyo guys. Kinsa tong nakakita sa mga akong vlog karon unta makahatag dig lison kanato tagsa kanato oga ha asa kay gusto sad ko no mo kuan si Amiga Edna sige guys kay karong taod-taod maghinay-hinay na pud mig pauli guys kaya kanang basin og muulan na pud ning karon kay ngano na naman po among nakita nga dagom. So dinhira ko kutob guys. Magkita-kita ta sa sunod na mga adlaw. Kanang don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. Mag-amping ta kanunay pirmi guys, dili lang sa maong pandemic kundi sa mga tao pud nga mga dili mao sa mga tao nga atong mga kontra kini mao ang mga mangingilad, mga kawatan, mga kriminal ug uban pa ug iampo nato na sa Ginoo nga mahilayo ta ana nga mga klase sa mga tao ug proteksyonan ta niya pirmi. Og maora ta guys, mag-amping ta kanunay and enjoy for the rest of the day. This is Pilochi Lagwa Ibanez, ang inyong Amiga Vlogger. Bye-bye guys!